أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدكيرت القرآن آيتكم الله سبحانه وتعالى متوري ماي كلام فرقا أساوا حكمتكم من ورن حاصل كرويت علم مسيح كروم مجندني يكون كيرت القرآن سورة الفاتحة فرائض علمي فلا ورت كريم مجندني مماي آيتكم علمنكم مسلم ور معلومات تكن حاصل ويتو أدي الله سبحانه وتعالى آيت تنغلوها آيت تهجمانا دينغني آيت تكون لبغن نبي فلا ورتكا إرشاد تهجمتش دنيا ويدي أخروي فلا ورتكون لبغن ننجي عبرت هاي قباتو مكانت تكا مدعوم واحدكم جندني. وقرأ سورة ستيكن وديها wana ayatu gastekan wadiha ibwana ayatu ga Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurban gawa famiwani waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum كذلك جزاء الكافرين. آدمی کے کھری کا آیت تہگا اللہ سبحانہ وتعالی بیان کو دبا فاونی میستہگ مدوگا مدا میستہگ مدوگا باطل گتوگا کیوم گھری نبا کم گواہگا آدی اللہ سبحانہ وتعالی میستہگ نٹکا ہند لبا فاوم گا حکمت تکا اکندت تکا بہے گتوں واہگ دکی فاونی دن mire Allah subhanahu mire gami ayat tahoga mi annani hangurama ge wahagata Allah subhanahu wa ta'ala ge mauga ilah ge di mativeri komattaka ilah subhanahu wa ta'ala kalima hulu mativeri komattaka jihad kurumuge wahaga Allah subhanahu wa ta'ala bayan koddebani waqtuluhum tiyabami amihunna hangurama qurare mihun gatulu qurare waqtuluhum tiyabami amihun gatulu qurare حيث صغفتموهم تيبامي نغميهم فننكم متنكم يبهي تيبامي هن عداوة يتريو تيبامي هن إسوى حنقرام فرها أوليمي
isra hangrama farha ule emihun fenu kumme tanaku emihun katul Qur'an wa akhrijuhum min haythu akhrajukum yatiyabamihun nerali kumme tanaku emihun bes neralashe wal fitnatu ashaddu minal qatli fitna ufaddam masai kurumaki gatulu kuruma burasmihum meruma burasman rakkatarikam bodu kameke wala tuqatiluhum indal masjidil harami adi masjidil haramuga hurmaittirvegam wa Allah dekoluga tiyabami ngamihunna hangrama nukurahe hatta yugatilukum fihi emai haram fuluga emihun isru tiyabami na hangrama kofmaddade fain qataluukum fahe haramuga wastiyabami namihun hangrama kofiya faqtuluhum fahe emihunna hangrama kuramihun gatulu kurahe kadhalika jazaa'ul kafirin kafir ujjami istahunna jazaa kiye ada kirtu qur'anuge mi ayatan aduha fahriga mi hak munafalam salaka waqtuluhum haythu saqiftumuhum emihun fenu kommetanakum emihun gatulu qur'an Islam dinaki hada harukari hada aniyawali dinake miyak munafana Islam dinaki rahmata oga tari kamuge din Islam dinaki sulhaya gwala din Islam dinaki aman kam fitruma gwala din kirtimai nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasul kamai gam fonuma fahoga ter aharwande makka ga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunnabi hanguramai nukurabbawa eiru muslimunga faratum mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ha ekadege fanang imam wegen tibi muslimunna aniyataka lutturata mundaguta kurimati wegen dia ehenna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ter aharu makka ga heda kurabbi ekadege fanu emi hunna de kura khandi fullawa hanguram kurabba fainde den eme fahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhara kullam bas musyrikun nimmi afanga Allah hengawi ekadege fana makka innok nodagatum madina hijra nodagatum Allah hisna debbagen kiritimai rasulullah sallallahu alaihi wasallam mai sahabi bekalum madina hijra nodagatum madina hijra kurum fahugawas musyrikun faratum medu nukandi muslimunna aniyata demungendia defada furusutang hodam firiyami emme fahum Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna hangrama kurumuga isna debbi hangrama kurumuga isna debba kirtu qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala bawale bi ayata bisnairu segani islam dinaki eggo takabwes isra hangrama kuruma gwala dinan nuka Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anuga wahyi qur'an gawafuni udhina lilladhina yuqataluna hangrama kurebe mundami hunna ngabahi muslimunna musyrikun dani adawaitin dani muslimunna hangrama kuramu tafatihi goiggotan ngami honna hanguram ilar hanguram karamdani Allah taala ngawa humani hanguram kuremunda mi honnan isna debbafiye hanguram kurmu isna debbafiye udina lilladina yuqataluna hanguram kuremunda mi honna ngabahi muslimunna ma Allah hudda debbafiye hanguram kurmuge bi annahum zulimu emi honna bani aniyadi bifaye tera harwanden tiha bodita niyatan idin yafahuga amilla wasanum wesnerele madina hijra bodagatum fahuga wes ekamakan nimumenna den Allah ge kalima furmati kurmattaka mimai din mati kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala ge dinaki haggu din kam mistakunna bayan koddo mattaka muslimunga adadu kitamme maduri kamuga sallallahu koladumante odigamba kam muslimun nasu devwan mikan kam bayan koddu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala yengawi hangram kurunga iznati yabami devva fime hangram kurunga iznati devva fime wa inna Allah ala nasrihim laqadir hamakru ayun nasu devuma Allah subhanahu wa ta'ala ka koladumante odigannawe ema kirtu qur'anu ge mi ayata belum bi isnalum mi gani
Allah subhanahu wa ta'ala muslimunna isbe hangurama kurmo isna nudebwa hangurama emi hunna de kola ferwawadi difa'u mattaka hangurama kurmo isna Allah subhanahu wa ta'ala emi makir Qur'anu ge bagara surat ge miyai tahoga Allah subhanahu wa ta'ala yangawani muslimunna isbe hangurama kura emi hum fenono komme tanakum emi hunna hangurama kura emi hon gatulu kurma emi hunna hangurama kurma tiba mundarali kommetana ku emi huwas nerela ei Allah kalima hurmati re komattaka wal fitnatu ashaddu minal qatl fitna ufaddu maki fitna ufaddam masai kurmaki fasad ufade kana fitna ufade kana kandatta kurmaki gatulu kurma buru isman ubaya kam bodu begum wa kameke Islam deenuga hangurama kurmaki waram maikame Allah di matir kurmattaka Allah kanima kurmatir kurmattaka Allah mauga jihad kurmaki waram maikame e jihad ga sabun fitna fasad netigendani e jihad ga sabun aniya werikan netigendani e jihad ga sabun alukan kurung haqwa faratahi kobakan adi haggu deenaki kobayakam mistakun nami bayam wegendani ehem wima jihadu ei mai kame Allah subhanahu wa jihadu sar'u kurabwa fawani jihadu kuram mejeni haggu gotuga kura jihadaki hanguram kura isu hanguram kura mihunna kura hanguram wajahidu fillahi hagga jihad kurung haggu gotuga Allah mauga tiba min jihad kurang wajahidu fillahi hagga jihad kurung haggu gotuga bima bayako emmen getaram mi hakwa defa bome gobbari si haggu jihad karanwan haggu jihad wani jihad kurang Allah kandarwa usul taka egota Kura jihad, egota jihad kurma Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga amru kurabah dan jihad hog Allah ga mauga Allah ga di matir kurmattaka furana aimat jalla hangrama innukuma hangrama ga maidanu ga nyonani degoi egota ki nasru dibo anegota ki shahid wadiyo Allah mauga shahid wa jami'a kan hada materi magam ke hada materi daraje ke Allah hadratu ga hori uhud hangrama ga duwa hoga shahid wa dia be kanum tai kana haidya sahabi ngai swarge ge khor takum maska on duni tahigge itere hariga edu hoga hangrama ga shahid wa be kanum ga furanatan Allah lebbe deng ebe kalau nang ihsas kuruni timan namen nang eba rizqu dibe aharmem marinno ya aharmem eba diri tibi me deng Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ifranat ad-dannani iballah ga hadratun hada matiri main ni umatake alaminat ya devvi hama yagine duniya miharati mi hunna mifada main ni'matan ibadallah runna mimbar khudba fikan ijje kamga wala ma ihuna borwes boda jihadan amihun sawgori wane Allah ga dina nasudin mattaka amihun masai qur'an mihara borwes bodang hembi ma ahramen ga akhunna duniya ga tibi ahramen ga akhunna mi daraja mi maqam ibadallah ga hadratun dibigan dia kamga fawil khabar amihun debba Ihenduga Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'anu ga miyai bawa dabba fani wala tahsabanna alladhina butilu fi sabilillahi amwata wala tahsabanna alladhina butilu fi sabilillahi Allah ga mauga shahid wagandami hangrama ga marwagandami hangrama ga madanu ga shahid wadami Tiabanu hinu kurahe wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata Allah mauga hangrama ga maidanu ga shahid wadami hunnaki marwafawa baikama tibami hinu kurahe bal ahya'un 'inda rabbihim yursaqun adikiyatami hunnaki yami yursalang hadratuga diriti baikami hunnaki
emihum marinnu emihum gersalang hadratuga diriti baikai yursaqun rizqu libi ema emihum na rizqu libi halu emihum yo halu ga yawani farihina bima atahumullahu min fadlihi adi emihum gersalang hadratum fadlawan tabikum emina debu mamadu emihum wani ufalu ga emihum wani farihina bima atahumullahu min fadlihi Allah aga fadla wanto rekamu edebi debuma medemihum ufa kura halu gemihum wani emakiha matiri ni'mat mi surga ifran tangani matiri magam tahoga wani wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim adi emihum ga fahun dengan nanti emihum nang ufa wari khabar emihum de yaba emihum saharan ga fahun ebe kanu ga fahun dengan nanti emihum na basufa wari khabar de mi magam tiba min nafs dibene tiba min Allah gadi matir kurmatta Allah kalima fur matir kurmatta jihad ga maidan agos findi moment nati hibwara ko hangrama qurar hai wallawa kiritima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekade ga fan hangrama ga maidan badagen midi matir kurmatta Allah kalima hurmatir kurmattaka midinan nasru hodwa dawmattaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade gfanu kiha hibbar furugada ekade gfanu sallallahu alaihi wasallam hangura matahoga ekade gfanu hibbara ka masakke purbiru umur furum fansa habbar majjak goswani umur furum fansa habbar majjak goswani ekade gfanu warang hibbar furu kurbi alhamdulillah hangram tahuga ali sahabi be kalum wes badr hangram miskol madu hangram yang ya ko sallallahu furiha manasrakum muslimun nasudbe uhud hangram agas nasudbe khandak hangram agas muslim Allah subhanahu wa nasudbe kirit quran Allah taala wahyi qurban gawa fauni in tansurullaha yansurukum wa yusabbitu aqdamakum tiabami hunni Allah nasude bayhukam gawanama in tansurullaha yansurukum ilahu tiabami nasude bawane wa yusabbitu aqdamakum tiabami gafatidata tiabami taka sabit kodde bawane bahi angurama ga maidanu ga tiabami ga hittakum birwarikan gendawane ilahu tiba-tiba hingga hittakan hingham jahuma ufawarikan Allah subhanahu wa ta'ala debbawane Allahumma uga jihadan nukunna mihunna ehembiya mi matwari daraja hasil kurmattaka Allah ta'ala yang gawani tiba-tiba hunna bayaku adawa ittiri tiba-tiba hunna emihung isu hangurama iulanu ko hangurama farafikam gawanama tiba-tiba eggo takabus nikametin wahe eggo takawas nikamet nuahe findi nuahe tiabami hon wane komme gotabu ruhigen nutiber heggo takawas yavore ma izzat teri dine ke medina ki midin nuge abu yavore ma bode ehma eggo takawas tiabami hunna bayaku isu hangura farag kamga wanama midin nikameti wang eggo takas dukon ulah tiabami hon midin nuge hagguga mi matweri din nuge hagguga Allah kalima furmatire furmattaka tiabami hangura makurahe waqtuluhum haisu sagiftumuhum tiabami hunna ngamihum fenunu komme tanakum ngamihum na hangura makurahe ei isu hangura makofiya hurmaitere begum wa masaruga isu hangura makofiya e masaruga wis tiabami ngamihum na hangura makurahe wa akhrijuhum min haisu akhrajukum tiabamihum nereditanakum tiabamihum emihum wes nerelahe Allah subhanahu wa ta'ala mimeru mungkir itu Quran ga muslimun na midina matire komattaka midina taga hangurama kurman Allah subhanahu wa ta'ala goalabwa fayani wa akhrijuhum min haisu akhrajukum emihum wes beru kullahe tiabamihum tiabamihum Makkah ngamihum beru kulli fadan tiabamihum ga wasana ifada baya fatu jakam gawana tiabamihum ga wasan us emihum beru kullah tiabamihum nang hewengede bay nune tiabamihum ga maccang emihum ga hituga hasada beri kamewani deklo beri kamewani tiabamihum eggo takabus
emi honga macca boona ba kiyaman nuganna he emi honna hangurama qur'an wal fitnatu ashaddu minal qatl fitna gatul kurma borosman ba ko modo ka ba to fitna yaki de mi honga meduga onna maslahatu galliginda khala kantatta fitna ge sabun ailata ruligen gebade fitna ge sabun ailata ruligen gebade e ailata ruligen dairo tasarrufun hude kuda kudin gebatibe ballwa tasarrufun hude kuda kudin take tibba ailata rul fitna ge sabun de tere jesmattaka dekwe nuba wahagata ge sabun fitna ufede khala yanada amal to ge sabun ailata misala ka ruligen dairo tasarrufun hude kuda kudin mi honge ekudinga main bafain dunia ga tibbekam kudin yatimu ya hisabu kiya bolon nikame ennani komme sekegge lobin darin hisab mahrum wegen edan main bafain darinna wakiwe dium kiha kita mohori kamengai loiba kulna oga terikama rahma mawaddat libi main bafain ge belum ge dahaga mihunga riayat terikamuga bolitwa wi kudin fitna ge sabun e furusotta ekudina gelligen etani ailata ruligen etani de rahmattiringe meduga onna guluntan ekkonneti halako edan ha fitnaage samuge nuba waran rakkateri holuganda fitnaage holugandaki e holuganduge sabun de rahmattiringe meduga onna matiyori mai gulunta ukhuwwattiri kama ebbandu ebbafaya kamuge gulunta netigen edani fitnaage sabun mujtamotan halako gende fitnaage sabun mujtamotan halako gende fitna magfahiwa fada kantatta amalta mihun kongule kantatta islam dinuga manaifa hunna kantatta khasako awunna fene yaki munasab misalkan iduga munasabatta yaki afa misalaka diinuga mi sariyatuga manafa hunna kantatta mihun kongule kantatta ei fitunaya magfahiwa kala kantatta ekantatta hoge sabun mistang meduga ejehe masata hoge sabun mujtamata kharab wegen etani ehmi Allah taala ngol mihum merumabures Allah ka hadratuga man rakka terikam bodo kam gawe fitna ge sabun ebatibe ebbe ka wah kan dakkaita zaman bandwa ita zaman banden angai bunula etibeni darim main bafainna wah kan dakka main bafain darinna wah kan dakka ebbonde bafami ngi ka koneka ko hinga magun no hinga ka koneka ka ziyara kollu menne wah ga dekku eta duwa he banden etibeni hamo fitna ge sabun bodit kum funitaka wiya farita manguruto haja ko enda mansaro fele fitna ge sabun ummayta wasmur haja ko wasram ema fitna yaki waran nurakka terikam mengi fitna ufade kala kanta takun durhay umang islam dinuga warab boda bar wafoni fitna ufade dan tiwe ega nurakka terikamattaka deetere jessum was mana korabba mi hon nettanta riba bunum mi honga waga dakka hedum was mana korabba fawani siddutan hi pehetuma angawa fawe mi sirreke bune deke waga tan isrutan hamanu kurmang yen islam dur angawa ekiwe fitna ege sam fitna ufadenati sirru hi pehetuma was angawa fawe ebbe khane baga jasus nuko angawa fa hama fitna ufedene tiwe ebbe khane baga jasus ko farada ebbe khane baga sirru takai mega sirru ma'lumat tan hodam masih kurma mihri dinuga warabboda manai fa kantatta fitna ufedene tiwe ebbe khane baga furasara kurma madamai kurma ebbe khane baga furasara kurma madamai kurma amila nafsu moloko wah deku ami huriha kame Allah taala mi dinuga mi syariatuga mana korabwa fawani dogo heduma dogo hekiduma
adi biyanada fahis wahagata mujtamaga faturam masai kurma dogu khabar ta fituma mihuriya kama sama fituna gen rakkadattaka fi egesam fitna ufiddanati mihuriya kama Allah subhanahu wa ta'ala mana korabba faywan ema fituna yaki warabbis nurakkatri kam fitna yaki gaya kabadijja igenge hisabun kharab beda rahaka fitna wadijja fitna ke sabun irhin hama hala ko igada baik meduga fitna veri kamen ufadijje kam wanya denge mudaguwane e kamen hadlu kuram was mudaguwa embi ma fitna in salam ibam warab boda masai kuran jene komme fada agad difa namas komme fada agad difa nas fitna ya durad debe to masai kuram wa ekir Quran ge mi ayatun eba bisna'un fitna ge murakkatulika wal fitnatu ashaddu minal qatl adi fitna ufaddu maki fitna ufadde hada wahad dekuma fitnega fitna ufaddu masai ko ei mi hum mermo bros murakkatulika meke adi khasakum mu'min miha enage deenuge fitna eba hi mu'mina imtihanu korwene enage deenuge kandatta hoga deenuge miyanna wahake ki miharus mazhab ta hoga mihunna khilaf ta nagagen fitna ufaddan korwe masakit tabis madinnu wahake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis rasulullah nge kotuga ummatuga khilaf ta rahmat nge en nawes khilaf ta mihum mi benum korani fitna ufaddu mattaka Kuri zaman tahoga was ilmu waring murbi khilafi masa tabsuri salafu salih ko be kanu ke was surga was enna was e be kanu ke meduga sulh wari kama mi kankang hoy warar rangala medu mi kankam was rabbul alamin dina medu mi ufade fitna wari kam was rabbul haqiqatu ga was embi ma Allah subhanahu wa ta'ala mi kama warabbul samaj wa khairat yuma mu'minna warabbul irsad wahimani wal fitnatu ashaddu minal qatl ema abadwas bisnan jeni tima dakka wahaka yakumus bayg meduga fitna ingu feidanen hiwa kam banya ewa hakinu dekkun rang fitna ingu feidanen hiwa kam banya adi tima libe khabar bes ei dogitto teditto balal mannati e khabaru mistang terega fatralu sabu dingu fediganda fitna ge holgal warabbul wane hembi ma Allah subhanahu wa ta'ala ikama bisawabna barang irsad bahimane ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabain e imam jamis takun neve tiaban gata fasiqako khabar kai ngatuje kam gawana uffa kurmati demi honnamiyak fisbu amal takurmati demi honnamiyak khabar kai ngatuje kam gawana ma fatabayyanu fa ege dogute durangala balare ei tedu khabaretto nuni dogo khabaretto ege haqiqata ki kobato mikantata tiba mi rangala bala he fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin tiba mi negi tiba bayaka gellu medde vidanati bayaka bayag aburu gellinge higadan mulin dogo wa hakam mi dekme bayaka be he goto mi hum mujtamaga ladugam fi mi hum mujtamaga mi hum aburu katide be hinga subhanallah tiya bolo fitna ngi fedoni ya bolo fitna ngo fadle ga sabo embi ma tiaba mi honnang mi hegge ko bawo nege mi he ko khabar ka ngatu je kam ga wa ana tiaba mi fatabayyanu fayge do butte do ngala bada he ei ufediga higa dana fitna ya katta ga fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin nege tiba bayaka gellu medde vidan taniya edde vidadi fatusbihu ala ma fa'altum nadimin den hisabun tiaba mi na kurono kantaka mu hitama kura bayo kam ga tiaba mi wedan subhanallah wa kan de kunna ma kiharan lo ije wa kan de kunna ma kiharan lo ije mi Allah taala ngoni wal fitnatu ashaddu minal qatl adi gatulu kurma bor basmanu ba kam bolo wa kam ke fitna eba ufade dinuga manai fawa kantatta mujtama batega fitri ganda eba fitna ba ufade misalakan
Allah subhanahu wa ta'ala mi diinuga warabboda barolwa hawakame anghen kamalum game beran nukuner niwawagan nukutum ya khilafa anghen kamalum game beran nukuner niwangalan niwanwe Islam diinuga anggawa fawa ingemuntaga usultaga khilafan hedungala hashiganuga wanataga chi fenna kota thuni echilagen noni hashigalu rangala niwanwa kota kurukuru echilagen gayabbaru echilagen migo kota anghen kamalum magumacha mistahungater nukumulam vejjakam wanya ufdena fitna wes warabbod ekam usabum fahis kandantaka magfahigen de warabboda ehem bima Allah subhanahu wa ta'ala mikan kam wes mana korabba fayani gege wanner salam go afayam fitna ufida salam no gege wanu mana korabba fawani gege wanu kurun salam go gege wanna e ufida na fitna ege bodo kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala miha bodang Islam dinu galumenna bangkam bar korabba fayani wal fitnatu ashaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami adi masjidil haram gati yamihum emihunna hangurama nukurahe masjidil haram natu masjidil haram gatuga kairit yamihum hangurama nukurahe hatta yugatilukum fi emihum islat yamihunna hangurama kofmaddan masjidil haram ti Allah imme hurmatil kurai miskit koi masjidil haram hurmatil begwa miskit al masjidil haram hurmatil begwa miskit Makkah gawa al masjidil haram Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga hadis rasul ge gotuga miskiduga qura imme namada kamay Allah debwane inu miskiduga qura illakka namaduga sawab debwane ema haramaki wara hurmatil tane haram fulaki hurmaitterin wadane etanga aduga takon halelawa mi hunna mara mari hinga mi hummara mi kahala kandatta kurum mulim mana kandatta mehen now wes dusmanunga bayako as iswe haram ful terega wes hangurama kurang ulafi kamga wana Allah taala menga wani hangurama kurah emi hum kamen nukuraha inda kami hunna kandatta nukuraha mi dalam menna fene haram terega balwa yung hurmait teritan mihung haramam midani ki Quran hajju galokan ada kan umrah galokan ada kan adi tanga tawaf ko itanga gina namaz ko kandanta kurmattaka ilibe sawab dharma hodu mattaka ehnas balwa hama insanegge buddhiya qabul kuran dati kantattam medu baymiyong ebakollate wakkan kuran baymiyong ebade wakkan kurang dah mihung gaji fere mihung ke boleh baik gaum takung as how mihung ke boleh tu jaga mihung ke dabas mihung ke phone aja gendong subhanallah mihung hormat teri tambahlah masjidil haram tima birus kan nanjena yo fada hormat teri miski tu ga sarahad tu ga terega tima hunnai rosmi hormani konta negga kan genjen komme tanega qura fa ya di masjidil haram ga foda fa kan ngaragat manta fatwa mulai subhanallah bima ballawa miedo awmen nga fana makari misala ka masjidil haram bima deng amang kan libigem wa tane mi kita kuno se mi ha bos kame kufani kebus hamo bay faharwa hakiki gengule dabas kari namad qura kurimati ba wala phone yo ba wala ena hama namadu gadem huswat teri kamasi namadu mi hunnani hama misalaka sajida gosona sajida go bade phone hi pagal awas mihiri hurumait teri wa miski koluga hewanwan mi kala kantatta qura subhanallah dibe azab kiya bodwegenda adi amdum mi hunna mara mari hinga mi hunna dimalang hadi huturu bastabbune subhanallah mi hunna dimalang hadi huturu bastabbune mara mari hingga mihun marakan tattakuram vedanata mihun mulim manakan Allah taala engawani ebbes mihaka haram ful terega ebbes kahne bada kamen hingga
එහෙන්නනුන් තියබෑමි හොන්න බයක අදාවා ඉතිරි ඉස්වේ හංගරාම ෆරායිෆ කමුගාවා නමුදු උස්මනුන් ගබයක හරම බෙස් වදවාන වද මුස්ලිමුන්නා හංගරාම කොෆ්වාන් අදි හරමක් ගෙල්ලුන්දේ මස්ජිද් හරාමක් ගෙල්ලුන්දේ කඅබතුල්ලාහිගේ ෆලක් ගෙල්ලුන්දේ බයකුල වාන එහෙම විජකෝnya අවහද් දිෆාවගත දුවන්ජිහෙ දිෆාවගත දුවන්ජිහෙ Allah ifadai nubaniyatiga haram fula dekolab miho kame kurang oleh kamu Allah taala kirtu Quran ga hajj surat ga anggawa fai boy emi hokang kamu ga rahat ma Allah dakkawana rahat ma Allah subhanahu wa taala emi hakat dakkawana Allah taala do emi ma haram fulu ga hurmata warabbal rakatri wanjihen ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه مسجد الحرام غاتيباميهم نا اميهم حنغرام كفمت داندن تيباميهم حنغرام نقران كريم مدن نميهم حنغرام كما مارا مارا هنگ ود بيان دا كندت حرام تريگا سبحان الله حرام تريگا අඩු ගතකම් හලේලව සවාබකම් හඩි හුතුරු බස්තබ් ගුණ අලුණක දෝෆෙනු මීහ කොරබ්බාරන් හලේලව නිදන් ගේන කැරි මීහ පාස් මුනේ එගේ හෙ කොන්තන ගාගෙන් කරේති හුරි කොන්තන ගාගෙන් ගේ වා අල් මස්ජිද් හරාම මි දෙම් මිතාංග හලේලව මීහ කොදි එහෙන්තන ග කියා බාරක හලේලව සුබාන فإن قاتلوكم فاقتلوهم فهتيباميهن أميهم حنقرام كفية حرم فلترس فاقتلوهم فأميهم قتل قرار حنقرام قرار كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين أي كافر جزاء كمي حكم هذا الحكم جزاء كل من كفر بالله الله كافر وجه الله سبحانه وتعالى gege kologa hormai tanda fi komme mi hakan o jazaa kimiye komme mi hakan o jazaa kimiye mi hak marahe mi hak marahe mi hak hanguram qur'an demani fa'inin tahaw fahimihum iswe eferi kandang emihum huttada fi kama banya fa inna allaha ghafurur rahim fa hamakaron Allah subhanahu wa ta'ala gina fa fusawa rahimun terus kadang issu paya ko hanguram ferin wada adawa itirikam feri wada adawa itirikam elan kuri hembe kam wanyamu emi honna issu egota farai kam wanya purimatila yang gamane demi hum hutta fi Allah yang gawani Allah min afafu so Allah afafu so rasulullah rahim terus kadang waqatiluhum hatta la takuna fitnah mi ayat das yang gani waqatiluhum edusmanu gami honna hanguram qurare hatta la takuna fitnah netigen dande fitnah ga nurakkarataka fitnah veri kan netigen dande mi honna hanguram qurara hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillahi adi din Allah khalis wajjamad dande dina de kola tedwa mi honga bar khendijjamad dande Islam dinuga holu kolu nibbala masai qur'amihum midinuga aguwattadan midinuga kankan kilamu kollam masai qur'amihum ga bar warikan neti bos emi hunga ara bar netidan din tiyabami una qur'an qur'an midinuga hurumata midinuga magama midinattaga awunum ada koran jehwa matiri wajib ilori midawan mikankum mihama kodden waqatiluhum emihunna hanguram qurare hatta la takuna fitnah werikan netidande wa yakuna ad-dinu lillah adi midin Allah khalis jamaddan de bahi mistakun kiyaman teri kama hoga dina badi jamaddan mistakunna midina ki haggu din kam visne Allah hak kiyaman teri kan ada ko bolama kiyaman teri kan ada ko jamaat bab yang medina mistakum wadijjaw maddan tiyabani huttan la dina taka korenje kan tetna huttan la ema dinu ge amanatu ge bodokam yang gadani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia waki wada kan sekare fan algo menna devi emme warugade ing khabaraki ko ba hada emme sejaki kare fan yang goni
Aro minna ballighu anni walau ayati man kale gfan gfarai prong ayati gemi waras mista kunna for kodde mi di matiyori kurmat taka kuranje masakitang hutta dar mi di matiyori kurmat taka kuranje masakitang hutta dar fa inin tahau fa he mi hum hutta da fikam banyam ada waitri kama de kurwari kama mikangkang hutta de mi hum sulhayang emi hum ide fi kamga wanama fala udwana fa adawa tirumete hisab illa al zalimin anya wariwami hunga macam menui adawa tirumendete de kodori umendete ema islam dinaki sulhadin fahin janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah fahin janahu lis-salmi sulhayan emihum fiyagan tirikollahi kamga wanama fajnah laha Kadang fano sama sulhaya masai korabas. Wa tawakkal Allah fa Allah wakil korabas. Adeng Allah Subhanahu wa taala yang gawani ash-shahrul haram bis-shahril haram. Ash-shahrul haram bis-shahril haram. Hormat terwegam wa maha hormat terwegam wa hormat terwegam wa masaruga hangurama kofiya hormat terwegam masaruga hangurama ko datakan date lolakan lolekam fatahakam fatah mimerong Allah Taala yang gawani hormat terwegam wa masaruga hormat kanda fiyamu masaruga tiabani sayuna hangurama Quran ash-shahrul haram bis-shahril haram yang bima hormat terwegam wa masaruga ya hormat hama mirakka teri korwani hama hormat terwegam wa masaruga emihum ekura kantaku hangurama biya hangurama koranje emihunna wal hurumatu qisas adi hormat kendo maki qisas agwa kantake faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma i'tada alaikum faman i'tada alaikum fahitiyaba mihunga macang emihung adawa itiriwajja kamugawana tiyaba mihunga macang emihung adawa itiriwajja kamugawana faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi fahimihika macang tiyaba mihung was adawa itiriwasha fa'tadu alaihi bimisli ma i'tada alaikum emihung adawa itiri fadai tiyaba mihunga macang emihung adawa itiri fadayakun tiyaba mihung was emihunga macang adawa itiriwasha embima Allah Subhanahu wa taala mi ayat kamu hakikatul alamna mi bayang kutubani bayakumihum hormat terwegam wa masarugas iswa hangurama farawi kamu gawanama emihunna hangurama hormat terwegam wa masar tahati zulqaida zulhajj muharram adi rajab mi hatar masmi hormat terwegam wa masarta Allah Subhanahu wa taala Urutaka bing heddewi dua husra feriga mengenai bara masaharuga mastakam ga kandal bafa mi bara mahuga terein hataru mahibwani hormat te bafa hajjat rada khutbaga kiri temai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekam bayan koddewi hataru mas Allah hormat te bafa wa kam ngai jehi jehi anna timmas sulgai sul hajj muharram yafaga adam yanani raja mas hormat terwegam wa mastahuga was hangurama ku isu hangurama farahi kamu gawana ma emihunna hangurama kurmang Allah Subhanahu wa taala izna debba fawani embima ash-shahrul haram bis-shahril haram wal hurmatul qisas faman yutada alaikum fa'tadu alaihi bimisli ma utada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin ash-shahrul haram bis-shahril haram ila idawani mi'atullah gawaniya iza qatalukum fis-shahril harami hormat terwegam wa masaruga emihun tibamina hamurama kafika mugawanama faqatiluhum fis shahril haram hormat terwegam wa masaruga tibami semihunna hangurama qurame ei emihun iswe mahoga hormat ekandai
واستحلوا دماءكم فافعلوا بهم يميهم تيبا ميهم لي خد كفي كما بنيا تيبا ميهم وس إفدين كنت كراه ميهم نادي تريغا فمن يتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بيكو تيبا ميهم عداوة تريج كم غاوانما إيه عداوة تري فديكم تيبا ميهم سميهم عداوة تريج النجيهين واتقوا الله بكن كم غاتي بامي الله حبير وتوافه واعلموا أيض الناس أن الله مع المتقين حمكهم الله سبحانه وتعالى ودكم وني تقوى ولنا غاتا ما الله سبحانه وتعالى ودكم وني الله حبير وتوا صالح ولا فاعلنا وريها وبتجاوز الله رسول الله كرا الله حبير وتوا Allah gedi materi ko mataka masai pura Allah kadima fu materi ko mataka masai pura ya wala fa mu'min nak Allah subhanahu wa ta'ala odigem wani man Allah subhanahu wa ta'ala aw men emmenna Allah subhanahu wa ta'ala ya kalam fu adwaha bifoduge hukumta mafhumu ge wa tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala min barak rabbash dikir qur'anuge mi iburai teri ayat takum fila awal terlebih ganna bayar kamga alamin min labbas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.